twongeye kuba ikaze kuri Nyarugenge ni ya kampani yacu idufasha kugura cyangwa kugurisha inzu cyangwa amazu ku mafaranga tutasanga ahandi. Bazanye hano rero ndi mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kanyinya mu kagari ka Nyamweru. Murabizi Nyarugenge ntabwo duhenda, ni kampani igabanyiriza umukiriya kugira ngo dukomeze gukorana neza. Ikibanza kimwe rero ngiye kubereka gifite metero kare 320, tuba tukigurisha miliyoni 6. Tekereza ibyo bibanza. Nabwiye ngo ndi mu mujyi wa Kigali. Tekereza ibyo bibanza biri kugura miliyoni 8 na miliyoni 6 mu mujyi wa Kigali. Na ahantu heza ku muhanda. Karibu ngino ibibanza byacu muze mumerekeze tujye kubireba. Muri cya kibanza Kiza nabwiraga bikora ku nini ni Kiza kandi kiri ahantu heza. Bikona ko hano hantu imbere yanjye hari umuhanda, ruguru yanjye hari uwundi, wahazana imodoka yawe, wahazana n'amaguru, wahazana na moto, byaterwa n'ikintu waje. N'ahantu heza rero ndi kubereka hano hari heza cyane, uri kubabona. Hano hafite metero kare 320, uri kumva ko ari ubuso bunini. Nanatekereza ko kuri 320 by'aha hantu kiri kugura miliyoni 6 zonyine. 6 z'amanyarwanda, amafaranga miliyoni 6 y'amanyarwanda yonyine, ugatsinze ubutaka buri ahantu heza buri mu mujyi wa Kigali. Tekereza ubutaka buri mu mujyi wa Kigali buri kugura miliyoni 6 none ahantu ku muhanda. Ni diru iboneka gake. Ngwino yigura muno uratsinda barabutwara. Ngwino ubugururu wa mbere ubutware hano wahubaka ukahaba, wahaguruka hagurisha. Hano hantu urahagura miliyoni 6, urindire amezi 4 uhagurishe miliyoni 8. Tekereza miliyoni 2 wakunguka n'amezi 5 atarashira. Iyi ni diru yigendera. Ngwino yigurira ubutaka atarabugutanga. N'ahantu heza cyane, n'ahantu watura, n'ahantu washyira ibikorwa bya remezo. Hano nakubwiye ngo twegeranye n'amashuri, twegeranye n'amavuriro, umwana wazagenda kwiga neza, cyangwa nawe uzagenda kwivuza bitakugoye utarinze gutegatega. N'ahantu ku muhanda. Ngwino wigurira ubutaka bwiza buri hano hantu, kandi ikindi hari amazi, hari umuriro, hari abaturanyi, wahazana imodoka, washyira parikingi, washira ibintu byinshi. N'ahantu heza cyane. Ngwino hagure rero uhature cyangwa uhasubize cyangwa uhashyira ibintu byinshi bitandukanye. Ndabizi neza wahabonye, wanje no kubona ibintu byinshi wahashyira. Ngwino ubika amafaranga yawe hano, ngwino ushyira amafaranga yawe hano, kandi ndabizi neza ko azakungukira kandi mu gihe gitoya. Karibu rero. Nabwiye ngo Nyarugenge ni kampani itajibahenda, ni kampani ifasha umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi kugura dahenzwe ibibanza cyangwa amazu ahantu hose mu gihugu. Dukorera Nyamagabe, Rwamagana, Kamonnyi, Musanze, n'ahantu henshi. Ni Huye no mu mujyi wa Kigali muri kubona ko ariho ni. Ngwino rero, ngwino yigurira ikibanza cyiza kiri hano hantu. Ndabizi neza uragikunda kandi uranshimira nyuma. Ikindi kandi uri kwibaza ngo ese kino kibanza nimba wagikunze uragikura hehe? Nakubwiye ngo ndi mu mujyi ariko wa Kigali niho ndi ubungubu. Ahantu rero muri kumva ni mu karere ka Nyarugenge mu kagari ka Nyamweru. Ngwino ugure kino kibanza kiri ahantu heza. Ngwino kigure, duhamagare cyangwa utwandikire kuri nimero iri kureba muri ekara yawe 078 30 94 38. Subiza inyuma wumve neza izo nimero, uzihamagare cyangwa uzandikire uze tugufashe. Ikindi kandi dufite biro ihuye mu karere ka Huye imbere ya hoteli Credo. Utubona icyapa cyacu cyanditseho Estate. Uze dusure kuri biro tugufashe, tugusobanurire, urataha wishima. Ikindi kandi ngwino yigure kino kibanza, nugikunda uraduhamagara tukikuzaneho, nugishima ukigure. Kandi nudakunda ikindi urakunda ikindi. Ahangande mu mujyi wa Kigali hari Gemba ndi Rwamagana, Musanze n'ahandi hantu henshi ndetse ni Huye. Ngwino rero twumvikane, ndabizi neza uraza kuba sawa. Karibu wacu rero. Ikindi dukoresha ama platform, genda dusure kuri YouTube yacu ni Nyarugenge, urebe n'ahandi hantu henshi tugenda. Nudakunda ahangaha urakunda ahandi kandi binaza kuba neza. Ikindi kandi dukoresha ama platform, dukoresha Instagram, TikTok, WhatsApp, Twitter. Genda hadusure hose, reba ibikorwa byacu kandi uraza kuza kwishima, urabona mityawe. Nusanga kitarakurwa urakigura, kandi nusanga cyaguzwe urihangana. Banguka ndubwira ngo banguka, ibibanza biboneka hake cyane. Banguka kigure batarakigutwara. N'ahantu heza wakwishimira kuba, wakwishimira gushyira business yawe, ukizera ko hari umutekano waho,
wakwishimira gushyira ikintu cyawe cyose ukizera ko kizagenda neza. Karibu iwacu rero, turabakunda. Mwari muri kumwe na Pauline. Bye.